Dobar vam večer, dobrodošli na završni parti. Kak je krenulo, ovo će biti bolnica? Pa ja ne znam, mislim, morat ću ja zaplesati. Prošle godine na ovom mjestu radili smo parti, ja sam tad bio u Plesu sa zvijezdama i dodao sam čak i neke kandidate iz Plesa sa zvijezdama i tu smo plešali. I znate kako se to veli? Nasolili smo se pošteno. Ono što je važno, DJ Akademija je 18 godina za sve vas uvodi mlade i one malo manje mlade, malo manje mlade u svijetu DJ-iranja. Ono što je još važno, imamo podršku grada Zagreba u ovom cijelom našem projektu, tu je i Pioneer, tu je naravno i velika ljetna turneja. Ove godine na Rab idemo i bit će zanimljivo ljetovanje, druženje i imat ćete osjećaj, odnosno kako puštati glazbu na ljetnoj turneji, kada je to prava disko atmosfera nigdje na moru. Večeras tamo sve do 2 sata, sve do 2 sata poslije ponoći, očekuje vas dobar parti, dobar tulum, negdje u neko doba za jedno 2 sata ćemo podijeliti diplome polaznicima. Drago mi da ima jako puno djevojaka u ovoj generaciji. Krenimo s partijem. Sena Ložić, ajmo jedan veliki aplauz za nju i krećemo, parti kreće. Uživate u Afro House-u. Senin izbor. Nicht machen. Parti se nastavlja. Idemo još jače. Idemo još luđe. Parti DJ Akademije, 27. generacija. Veliki aplauz za sve, idemo! Josipe, put je tvoj.
Ivica je sa nama. Ivica, da te vidimo. Ajmo. Za staru generaciju. Za nas stari 27. se to radi s nama, moraš poljubiti i čestitati. Jo! Ja čestitam. Dođi! Ajmo! Go! Bravo! I čestitam na dobrom setu, bravo, jako dobro pušteno, vratilo me mladost, kad smo slušali Devil Inside. Bravo Marko, bravo! Ajmo Sena! Come on, Sonic, go!
pjeva tu i tamo. Bravo, čestitam. Bravo. Izručuje. Unos, dos, tres, cuatro. Dođi na slikanje. Ajmo Ivana! Ajmo Ivana, to uvodi! Čekaj, polako, tu. Ajmo. Bravo, još ćemo slušati večeras Mario Hrvac. Bravo! Bravo! Gdje možete očekivati tamo negdje oko pola 12, jel da? Tak se ide. 15 do ponoći, prema tome odličan tur, nas čeka tamo sve do 2 ujutro, a onda jutro ja plešemo 7 i 6. Njemu ne moram reći što Leone poludi. Leone, poludi! Očekujte njegov set. Marina je spremna, jesi spremna Marina? Sve pod kontrolom, sve dobro. Bravo. Dakle, idemo dalje, idemo razvaliti ono večeras tu. Ovo je, kaj? Da ja kažem turn the lights on ili off? Off, aha, pa čekaj, ona je već krenula. Evo ga, Marina je već krenula. Ajmo svjetlo ugasit, turn the lights off. Super. I light dalje radi i svi plešamo. Ajmo Marina, poludi! Bravo!
je pokazao kakvu energiju donose oni najmlađi. A pred nama je za pultom Iva Šarvanja. Kad Iva poludi, to će biti show. Ajmo Iva, ajmo Iva. odličan parti, odlična mjuza, stvarno si date truda i stvarno dobro pričate. I sad nekam to bude za animacija, igrajte se malo, cijelo ljeto je pred vama. Bravo za 27. generaciju DJ Akademije, 18 godina smo zajedno. Bravo mama, tata, ponosni, a? Jel dobro bila Iva? Jel dobro bila? Rastavljamo! Zora krene. Zora je svanula. Ajmo, Zora.
You know what I mean? Right here, right now. Come on, get down to the funky sound. Where you are now? Ubila si Zora, ubila si. Bravo. Nakon Zore sa nama je Marko Bravarić.
da ste svi polaznici još tu, samo ti ne stavi s miksom, peglaj, peglaj, ovo je dobro, bravo, evo ja ću tu snima pa ja moram zato pričat. Jedno zajedničko slika svih polaznika, još što se raziđete, 27. generacija, ovo do sada odličan partij, stvarno razvaljujete kruki, ali dobro, kak se tebi čini? Ti si sad već dosta generacija ovdje odgledao i vidio kako to funkcionira, ti si naša zvijezda DJ Akademije koji si na dočeku nove godine na trgu Bana Jelačića puštao muzu i tvoja snimka je obišla cijeli svijet. Kako se čini ova generacija? Nova generacija, bez riječi, ne znam što da kažem, znači stvarno ova generacija, najbolj. Kruki, dobro znaš što govori, vi ubijate, dok još slušamo mix, ok, pali smo svjetla jer ćemo se sada svi zajedno slikati, svi polaznici i mi odgajatelji. Svibera da se ovdje ukaže, jer je gospodin Sviber zaslužan za puno toga u odgoju. Molim tamo i DJ-a Ludviga koji je, Ludvig, dođi vamo, jer od tebe se očekuje da se oslikaš tu sa svima nama. A gle, i Oco i Sviber se tamo slivaju. Jer oni ne bi bili na slici. E sad molim, vi starije generacije uvucite trbuhe. Sviber, čekaj, nisi poligao. Sviber. Svi moramo biti. Tata Sviber. Ok, sad bi Oco rekao prvo jedno ozbiljno. Ko za kalendar HDZ-a, dobro. A onda nakon toga jednu ludu, ajmo! Ko je najluđa generacija 27? Marija Grbovac! Marija! Poludi!
found a way that's thirsty. So let the liquid spirit free. Sad bi ti rekao da zoveš Runda, ali smo svi još pijani. Bravo, daj. Dakle, Marko je odradio svoje i sad nam Toni dolazi. Marko, svaka čast, ovo je onak dobar set, sa ovak nečim završiti je stvarno čudo, u stvari ti još mogu svirat pol sata, onda, ali ne dam ti, kaj moram već ono spavati. Dakle, i čekate žena i silke čekaju, tak? Prema tome, nemojte više stvari na svijetu.